Dobar dan, giloljubci! Pogledu na mog druga Almira. Da vam predstavimo jedno mikrostanište. Vrsta koje smo juče pisali. Merichelus giganteus, džinovski, orijaški žbunovac. Prvi što kažu u Podrinju, jastrebač. Najlepši naziv. A sada dosta šumara da vidite lepo. Idemo. 1, 2, 3, 4, 5. Ovdje ne zgazimo neki. Štepe. 6, 7, 8, 9, 10. Evo ga je mali brojimo. 11. Da vidimo gdje još ima. Idemo u krug oko ovog panja bukovog, skroz istrulog. Ovo je pomes. 10. 11. Da vidimo. Krug koprive. Au. I kao što smo rekli juče, ko je čitao ono što ja pišem, ne mora da raste na panju, nego na nekoliko metara od panja, kao što vidimo ovdje. Ispod kupine, mlade bebice, jastrebače. To je to iz Đerdapa, za vas od nas. Doviđenja.